ban nang kentiu susu ya ka kamrap sok pelang bat ban nang la susu ban peni syek perthei ya ka jingdon jong neu jai so ubakam kerpang hapo ka jela ka mau kenro sok pelang Eco Cultural Indigenous Society kala pen bana pajba biang secesien bahkan penlong biang ya ka sok pelang festival ka badai kesin penlong ka balai ha ka san tarik bat hendru tarik uno pra arjar arpsan halat karang jongsha ha East Khasi Hills District. Apa penting pajba halor kene kata masa bam sok pelang hasilong press club uba karmel lengdo beri unong aibut jong ke mau kenro sok pelang Eco Cultural Indigenous Society ulong bagene kamdi tang kata masa ya bam sok pelang Henry kedai sisa kata masa jong kinong rap kibawan ra yau sok pelang bat ru ban ai burom yegi kti kiba rap man lagesngi bat penmi yau sok pelang uba karmel lengdo ulai toro bahag jing penlong hagi arsin penlong kibaladam kene kata masa kelalong kebajob ha kabaki babun kipajba kilawan ban sakhi ya kene kata masa da kabai shimbenta ha kijing bam sok pelang badro ka jingwan poi bat shimbenta jong nong jongok kai perthai kibna keleng kijela gari bat kibna bar gari ru kumju kala nangra shushu ya ka jingdon jong kene kata masa bat ki babun ki bru ki banabar ki ro ya kijing bha jong sok pelang ha kene kathan u presiden ke society uba penbiang langkshar ulong bawatla kapor banti sok pelang kalajan kod henry nong rep sok pelang gla tengkai ban bu na kebenta kati kata masa bat usok pelang om duna shushu ha kiti arsngi kijing penlong ye kati kata masa kindon ru kijing ye kop penisap ya kebala jule ha gisnyam ke baladab bat on pediang ye nong isim benta bena keleng gajela kat ke bakwa ban isim benta nalur kijing ye kop penisap kandon ru kijing ye kop miss sok pelang ha ka baki nong isim benta kin haban ki haransan ha karyam nong rap sok pelang ka society ka kentui ki pajba ki nong rap ki samla pule ki nong jongok kai perthai bat barok ki beij ya kriti ke lustur khasi bakin wan banisim benta bat banwan sakhi ya ka sok pelang festival mau sok pelang Eco Cultural Indigenous Society ICCI headquarter di Popingan terutip tak senang di senang kepala jom jadi punya ya kami kata masa bam soplang dan kayu di soplang masalah kita ya cuma sahaja hal sen kebal senang berkau mengimpulong apa mau kerau hulu keras jadi kalau senang berkau kalau nak dijujur bagi kerjaan jauh banyak jom kali kasih bagi murid di jalan jom hari ini bawa ditulis di sabar jalan nah sabar hari ini ada orang di Western Countries bagi ini kalau New York cuma toy lomba iban di tulis na kiwi kiri aja ngelor yang usok ubari umar kosong tang ha jalan begini ubah di pensiun dulu kakum kejelang cuman jangan cek pada pasal ini bagi nitip bagi sintan na cek kami bat uni usok lang uya hapu kakum katumai kapun laka jom kilo lokmi bahman mat ini la ai citik rapor usok lang long jimutoy nam tak koi kia jimutoy nam tak kinong bat udah itu umar wa ajimutoy nam tak ka live view na kayo kokot jom kinong kendong jongi kita lah jom media kantam kita soyo berlim mainan gitu begitu bagi jadi yo soalan kau la jumpunya kumki lo ki exhibition dia apa mainan revenue dia tang tu kali por mereka dah jendul jam sakit ni kelara ya yo soalan saya kayu kenal baru kita jom kali dia dia itu bahwa ada kata nak sakar kelas dia jadi bagi yogi kalau nak kata arts and culture kata lah jadi kalau aja kesan ini bang belum bagi day bang benten ya undi usop bang cucu nak kena jangka agriculture pada perintah terlalu katakan bang yogi bang undi usop belum kadang mesti bertahu bagi kau akan belum kasih formal festival nanti kata masalah jom tinondak coba sistem lain tahu senang menghindar kalau kin nyerah ini dari kipak telur ini sepatutnya ini setelah bercakap kau keluar nasi kerana dia pasal dia ada kum kini ki jai tamasa bagi belum kalau sendiri ini belum
so pa tip wali perusahaan putip pakai perlu mesti kalau ban tip ikhlas berhenti ban tip tu yang kita bakal kasih sini kadang ketinggalan dah kejalan lagi ubah serta makan ikhlas cepat kata turun nasi kan kita jendel di mana kejalan sendiri kalau begini betul di bawah tip itu kita berbang kat pun kaya kapon nama thì nó rất nên người ta bằng tình tiêu yang jelas saya bagi pokok bằng tiêu yang jelas saya akan coba berarti maka ini nak kalian kipat lah jumpai macam mau dorong malu kalau dorong kita pun kita jalan skill kita kisah kira pun kelai belum na pun ki senyasa nonjong hi te kumba ni dengan angin susur kasih ka makro kalapai ta sa kitam penyayo itimah mata bumi na kate cakai ni iru ketinggal makro laki berjalan ni dan yang sur nong pendong kasur nong pendong walaupun dari bangsa karo aji besar tak hidup sejiwa seperti anda kayak kijing berinam jom di tan mohon roh tadi ni dan ru kong kasentung bapa haure strawberry jadi dan ru kong hapo mereka atau bila ukrai jadi ni baru yang saya sibata hati si maka ni ko ai ka kuat di pak jom telah mohon roh beroi ba kasen ni kuat berpikir diberi udah kesal kita jumpa ya kebenar kita lalu doa kita dikitam tempai kita dah nanti mohon maka nanti kami kesan kandung kerlang ya buat ini kesal merah aku makin jangan pun hati kesini tadi kan pak kunci ni diberi sebuah pada teman kita sesuatu ini nanti yang tu isu kasih itu kadang lu bang kecil nanti kita sebelah harus berlengkap kencang bang hidup ke orang program menghikai di kulit bentuk yang tak kalah yang kami jamaah kakam cokai berteh tutur zoom yang ini bahawa kalau bukan dan lain kita di Tamasan Festival strawberry orange festival dan Tamasan Sumatera kepada Menjero maksud sih orang dengan Tamasan usok Sumatera anu jerong semalam belum aki niki misalnya bermata pula untuk ni kan bagi ni seperti nak jemput ya ni tidak ni pun dengan air bagi pada hikmat kesan ya tinonglah bantu senaka atau ni lomba kuat berbahaya usok lagi bagi dan data tadi sok tetap di sistem bahawa dan lalu kasih bagi bahasa lalu menerah umat hadir berdasar hati-hati kisah di bawah kenal beliau pernah ki untuk ditimpa beliau ada jadi beliau cuma buku dengan kebetulan di Soplang Festival kebanyakan satu Desember sangat berita tinggi papan pagi kibat syuting festival pengadaan kapor banti Soplang kelah kaslen dia nak kapor bagi cuti berbor hendak kuat bertiga ini bagi siok bagi Soplang dengan lalu di Soplang kebetulan kibat syuting festival kalau Soplang kami biar ada dua ini mentah yo dewan syuting festival mana Soplang berbagai kemenlu yang ni umat cuci payah cuma kami nyata cuma ketika festival Krausen kan halal ketim tim yang kata baik lani berongkak ketim English know your roots bahkan hari festival yang sedang sebuah activities kumka beberapa alternate show hak bagi pak khot berwari ki riulang sah trong kacala barok kawe papini simanta haknika talent show ban peni sa ki kom ki sopi ban yakan ika talent show angin sa aya ka
yang sok bisa ka price ka aku jam tingkah yang kibawan meningkok khasan acar yang kibawan basiko acar yang kibawan malai berkani kata lencu kami tangan mata kini mau kontrol Henry Kadebe ya baru kini sok senang cok berjalan mikhalaya nalor kata hakani ka telencu in sadar sejui rutiki activities in sadar kumka farmers pigeon show hagwa I sama cungi insa bersai kemania kibele betani but ngin sadon kacing penku orang yaki riunan pak cungi kila air cing sakri yaki mangsa but hantar kan sui iru ya kebut katan kasat karwai kum kacing let kanan balade kapor kawangi yo penlum manlang yo yo semacam tu hak bagi nongrat keliyo cing mentoy nak kamdan kacungki kalian kesini kinong kitkam trong ka society ikot niwe ya bawa kipat bah trong ka beriu nyotran sa ketika festival juni pan aiman skin kinong rat kibere bat kinong rat sopla bat kiwi bat kisah cingrat kibami nak kathan jongi sate sama kuro kidot sibuan kimarat kiba dengkam ha nak kebentar bantin pat na kabata kakwat kakaya dan nak tangawang ismoba kacindon kacupi kacingwan cupi dan mau kacing mentoy yangi kan mau kacing mentoy yang biru nama kata snow hawan dan kemensian kacing sodet dan kacing ni khot ni warepi mane boilang sate semua kuro hakasan ndre jong putih sembar araja arusan ngin sampun ha kacuk kacakawan itu nom mensyasna kata kanong halak kana ha sunang joksa society ini ye through belonging to the farmers fashion show agaba kinonation ka ini sini kinon ra ikiriam ki joki kinriam nya ka riam ka joki kum kinoran but yakini ke farmers fashion show ka ke sini bani ko ila de pinong ro uchinsam iba kinonation ka kila pun ba ki wala chimna but ikirmen ro ma ka usnan kinsa pun ba ki wala chimna हमारे पर कुंकिनी की फैशन शो में कम्या बने ये लगता है राउंड वाले सोसाइटी जो नहीं कुंकला बन क्रीम ये किसाना dan ini kita शोषण untuk kamu लगता है राउंड शिफ्ट दिला बन पेलों ये के farmers fashion show दिला डन की सामना वाले की pokok cinta berus mohon aja jadi tak kalian